বিশেষভাৱে আমাৰ অঞ্চলটো অকল মহিলাসকল নহয়, সকলো দিশতে পিছ পৰি আছিলে। তো এতিয়া অলপমান শান্ত হোৱাৰ পিছত আমি সব যিবিলাক প্ৰতিচ্ছবিবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কোনটো বিষয়ত কি হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে খেতিয়ক যুৱসকল মহিলাসকল একেলগে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ, শিক্ষাৰ পৰা লৈ পেলাই খেতিলৈকে। আৰু মহিলাসকলৰ বিশেষভাৱে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল মহিলা আছে, তাৎক্ষণিকভাৱে যোনে চাকৰি বাকৰি নকৰে, সহজে কৰিব পৰা কামটো হ'ল হেণ্ডলুম। আৰু হেণ্ডলুমটো যি আছে আমাৰ নিজৰ ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰে, আৰু উইথ মানে ৰেচপেক্ট, এটা সন্মান লৈ পেলাই ভালকৈ এইটো কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে নিজৰ ঘৰতে থাকি পৰিয়ালতে থাকি কৰিব পৰা যিটো কাম, য'ত আমাৰ অৰ্থনীতিটোও বহুত আগুৱাই যায়। তো সেইকাৰণে হেণ্ডলুম আৰু ছেৰিকালচাৰটো আমি বহুত ফ'কাছ কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে এই বছৰৰ পৰা আমি বহুত আঁচনি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি ট্ৰেইনিং, আমি 10টা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হেণ্ডলুমৰ কাৰণে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই বছৰে। আৰু তাত আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰবিলাকত বেটছ বাই বেটছ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3টা বেটছ ৰাতিলৈকে আমি ট্ৰেইনিং কৰি দিম। আৰু তেখেতসকলে যাই পেলাই হেণ্ডলুম, পাৱাৰলুম, আমাৰ যি আছে সব মানে তেখেতসকলে হেণ্ডেল কৰিব পৰা বা ইউজ কৰিব পৰা হ'ব। তো তেতিয়া আমি লোকেলৰ কাৰণে আছোঁ, কিন্তু যেতিয়া সবে ট্ৰেইনিং পাব তেতিয়া বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ কাৰণেও আমি অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰিম। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, আৰু বহুতখিনি আছে, আপোনালোকক মই পিছত কৈ দিম। এনআৰডিৰ এটা স্কিম হয়, তো সেইটো আমি খুব ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ, এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ 10জনী থাকে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ 5জনী মহিলাসকলক আমি বাছি লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 30,000 টাৰ্গেট কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰা যায়, বহুতখিনি কেনেকৈ ছাপোৰ্ট, এই ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমটো ठीक से हो। आज माइक्रो फाइनेंस का हम लोग ने बक्सा पे ये दिया है। बक्सा का आज स्पेशल डे भी है, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट डे आज और कल लिए सेलिब्रेशन के लिए रखा है। सो इस सेलिब्रेशन का उत्सव में आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक लोग को, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे काम किया एंड स्पेशली बीटीसी ने कैसे हेल्प किया है। तो इस माइक्रो फाइनेंस में हमारा बक्सा डिस्ट्रिक्ट का 2337 बेनिफिशियरीज है, और उसमें 386 करोड़ प्लस हम लोग ने उन लोगों को आज माइक्रो फाइनेंस पे ऋण का हिसाब से दिया गया है। तो मेरा यही आशा है कि वट एवर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन टाइम पे जो बात रखा गया था, उस बात को आज में हम लोग ने पूरा करने के लिए कर सका है बोल के हम यही बात बोलते हैं। जमदुवार दखरानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दखरा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।